Jinun kisah sawa riwayat, kisah barutan dia jeraya, langkaru Aceh timungan barat di sebuah tempat muno calitra. Nasi doane jimosi at lam jejer saat duangan poma ditanyong bakma ayah jinopan ulun rindu tat kena erupa nyaman tang hudib mepat alamat ulun jasetot oate raya nyoka meninggai mepat kejirat jirat ulun jasiat lun baca doa hudib di poma otan li ayah lun jatung upah lun beribu gata kanasib getanyo hendak ba Allah hadapi susah tetap lun sabar.